Assalamu alaikum muhtaram din kardeşlerimiz. Sizge Yerdem Milli Hayriye Fondu turmuşunda bula turgan mühim vakigalar turunda silevşi video çıkarılışının şirattağısını takdim etemiz. Oktyabr ayı vakigalarga bik boy buldu. Orbada hem koltuk dayakları bilen yürüyüşçüler, DTSP diagnozlu kişiler için bir-birimizge buluşuk sosyal proyekti Россия Federasyası Prezidenti grantına layık buldu. İşitmevçiler hem naşar işitişçiler söyleşe turgan kollar deb isimlegen kurslarga jıyıldı. Yerdem Fondu hem meşiti hizmetkarları Respublikada hem Rossiyada bara turgan mühim vakigalarda şitte kalmadı. Bu hakta tolarak aldığı materiallarda. Бүгінгі біздің шушы татар тілі диктантының мақсаты халқыбызды енді өзіміздің тілімізге қарата мәхәббәтне тудыру, халқыбызда шушы тілімізге қарата енді хирыслык, ягъни тырышлыкны тудыру, шушы телне онытмас өчен бу тел бит безнең Аллаһ Тәгалә тарафыннан килгән бер бүләк булып тора һәм без телебезне, милләтебезне, гореф-гадәтләребезне сакларга тиеш. Шулай итеп быел Ярдәм мәчете, Ярдәм фонды бөтен дөнья күләмендә уздырыла торган, халык арасында инде популярлашып өлгергән татарча диктантта катнашты. Татарча диктант Татарстанның 40 районында, Россиянең 40 төбәгендә 11 чит илдә яшәүчеләрне үз тирәсенә туплады. Шулай итеп, һәркем диктант язып, үзенең татар телен ни дәрәҗәдә белүен ачыклый алды. Ярдәм мәчетенә килүчеләр арасында татарча диктантны гомерендә беренче тапкыр язып караучылар да бар иде. Казаннан Фәрит Абый Гарипов шуларның берсе булып чыкты. Татарча диктант язулар әле соңгысы булмас дип ышандыра ул. Сказали, будет диктант, я решил проверить сам себя, смогу ли я написать на татарском языке диктант. Монда бүген диктант була диделәр, һәм мин үземне тикшереп карарга булдым. Татарча диктант яза аламмы, юкмы икән дип. Шул мөмкинлектән файдаланырга дип монда килдем. Мәктәптә мин татар телен бөтенләй өйрәнмәдем. Рус телендә белем алдым. Шуңа да бүген үземне тикшереп карарга булды. Ничек килеп чыкканын диктантны тикшереп чыккач әйтерләр инде. Татарча диктантта катнашучылар диктант катлаулы булмады дип саный. Кемгәдер ул мәктәп елларын исенә төшергән. Безгә бик кирәкле диктантлар күбрәк язырсак та бигәйбәт. Без үзебезнең татар телен шулай ук белер өчен, балаларыбызга да өйрәтер өчен безгә татар теле бик кирәк. Мондый диктантлар күбрәк булса да без бик шат булыр идек. Bu yaş vakitli mektepler şırlarını iske düşürdü. İkinciden özümüzü tekşirүү işinde. Üçüncüden mine şunun kadar halk bilen bik köngüllü, bik mübarek iş. Bik rahmet sizge, Yerdem Мәчетенә bik rahmet. Көз айлары җитү белән бакчаларда мул итеп уңыш илгәрә. Шул уңышның бер өлешен ятимнәргә, мискиннәргә, мохтаҗларга бирү ислам динендә яхшы гамәл булып санала һәм гышыр дип атала. Елның елында Ярдәм мәчетенә, Ярдәм фондына укыту тернәкләндерү үзәгенә гышыр садакасын алып килүчеләр шактый була. Бу елда Аксубай, Арча, Чирмешән, Лаеш, Балташ, Әтнә районнарында яшәүче изге күңелле дин кардәшләребез үз бурычларын үтәргә, мохтаҗларны шатландырырга ашыкты. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hürmetli cemaat, min bu ayda bilabız sentabr, oktyabr ayları ol indi gışır jeyu ayları. Hem de biz mine Müslümanlar barabızda indi bir gelip gışırlarını jiyabız, hem de gışırlarını taratabız, gışırlarını indi biz ileşebiz. Fakir miskinlerge, hem de indi invalidlarga, hem de hürmetli cemaat indi Allah Teala'nın rahmetleri bulsun. Allah Teala'nın iksiz çiksiz indi bereketleri bulsun sizlerge. Qaysı kızları indi bizden Мәчетебезгә Ярдәм мәчетенә шулай ук Ярдәм фондына булыштылар һәм дә үзләренең гышырларын инде бирделәр, тапшырдылар. Ярдәм мәчете, Ярдәм фонды үз чиратында җыелган гышыр малын мохтаҗларга, мәхәллә халкына, физик мөмкинлекләре чикле кешеләргә өләште. Кемдер бәрәңге алса, кемдер сәламәтлеген кайгыртып, иртән сокларын сыгып эчәр өчен кабакка өстенлек бирде. Ярдәм мәчетенә Алла рәхмәткә улсын. Безнең пенсионерларга, кешеләргә, халыкка ярдәм итә, булыша. Менә мин алдым кабак, тәмлеге иттереп. Аллаһның рәхмәте яусын, менә шушындай оештырган өчен Ярдәм мәчетенә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын, безгә ярдәм иткән өчен.
hem fakirlerge, miskinlerge yardım etken için. Bütün yaşamlarımız, bütün balalarımızı tavuklarını üstürüyoruz. Bütün şu ilimlerini oğlum, hemmemiz işimizde işler. Hemmemiz şu işlerimizde gıybeler bu Allah'tan. Namaz tuğuna, urazat tuğuna bizim bütün turmuşumuz o gıybedet. Müslüman kişiге bişikten alıp lahitke kadar g'ilim alı farız. Müslüman, dünyavi g'ilimmi, dini g'ilimmi ikisini de tigiz ko'rib, ikisini de öğrenirge tiyish. Şuşa izgi maksatını ko'z aldında tutup, Yerden meşiti qarşındagi maktabda oktyabr başından İslam dini negizlarini öğrenish bo'yicha kurslar boshlandı. Alloh Teala izgi Qur'onda Bahaslashuv surasida Alloh Teala sizning oradan imanlılarning ham g'ilim iyalarining darajasini arttırır. Alloh'a bütün qilgan amallaringizni bilib turadi deb aytgan. Yerdamdagi maktabda 7 yoshdan 70gacha har kim bilim olirga oshiga. Turkumlarning soni 30dan ortiq. Onda atna davomida ham yol kunlarida 260lab shakird bilim ola. Izgi Qur'onni o'qirga öğrenir için bek zo'r tirishlik ham ziraklik kerak. Arab yozuvini o'zlashtirib gina qolmishi, tajvid qoidalarini tushunuvda zo'r ustalik so'ray. Imom Malik radhiyallohu anhu: "G'ilm ul nur. Allohni o'zi tilagan kishiga bera. Shunga ko'ra g'ilm ul ko'p hadislar bilu tugil" deb aytatirgan bo'lgan. G'ilimli ham tajribali muallimlarimiz suyukli payg'ambarimizning turmush yo'lini ham axloqni da o'rgatib, shogirdlarimizga 3 yil o'zg'ash boshlang'ich diniy g'ilim oli turida dokument berib chiqaralar. Suyukli payg'ambarimiz o'zining muborak hadis sharifida yetim bolani tarbiyalab o'stirgan xotin jannatda mening bilan 2 barmoq kabi yaqin yanasha bo'lar degan. Har birimizga ma'lum, Tataristonning Tlashi rayonida, Eski Jiri ovulida Yerdam Milliy Islom xayriya fondining oila uşağı yurtishlab kela. Biridagi yetim bolalar Malika xonim G'ilmiddinova tarbiyasida. Ular ani aniyim deb yurdi. Oktyabr o'rtasida Saratovning meditsina biologiya litseyida 8-tapqir tantanali shartlarda maxsus ordeni topshiruv tantanasi o'zdi. Yerdam fondining vitse-prezidenti, o'qituv tirnaklantiruv uzagi yetakchisi 10 yetim bola anisi Malika xonim G'ilmiddinova da bu bo'lakka loyiq bo'ldi. Bolalar ham bo'lajaqni yoqlash uchun qishin qizg'anmagan bo'lak egalarin Saratov maktablarida o'quvchi bolalar yil sayin o'zlari saylaydi. Bu yil Malika xonim bilan birga maxsus ordenga Rossiyada tanilgan shaxslar, bolalarning Yeralash kinojurnalining san'at yetakchisi Boris Grachevskiy, matematika bo'yicha maktab darsliklari avtori Lyudmila Peterson ham boshqalar loyiq bo'ldi. Ayarda Milliy Islom xayriya fondining Sovet raisi Ildar Hazrat Bayazitov Saratov o'lkasining Ma'arif ministrligi qaramog'idagi ijtimoiy sovetning iyilik uchun hurmat belgisi bilan bo'laklandi. Yerdam fondi yetakchilari Saratov o'lkasi musulmonlari diniy nazoratida shafqatlilikka cheklar yo'q deb ismlangan uchrashuvda qatnashdi. Noyabr oyidan boshlab bek ko'plarning dunyosini o'zgartgan, xayollarining turmushga oshuvina sababchi bo'lgan bir-birimizga bo'lishik sotsial proyekti Rossiya Federatsiyasi prezidenti granti yordamida o'zdirila boshlaydi. Prezident granti 1 yilga hisoblanib, bir-birimizga bo'lishik sotsial proyektina zo'r mumkinliklar beradi. Orbada ham qo'ltiq toyoqlari bilan yuruvchilar, bolalar cerebral paralizli kishilar bilim ola olashaq. Ularga psixologik, meditsina bo'yicha ham yuridik yordamlarda ko'rsatilajak. Sotsial ishchanlik temasi Bulg'ar Islom akademiyasida birinchi tapqir o'zgan Rossiya musulmonlarining diniy merosi xalqaro forumida da ko'tarildi. Tatariston muftiyining sotsial masalalar bo'yicha kengashchisi Ildar Hazrat Bayazitov Tatariston Respublikasi musulmonlari diniy nazorati ishchanligida sotsial xizmat degan chiqish yasadi.
Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды ишетмәүчеләр һәм начар ишетүчеләр өчен даими оештыра торган сөйләшә торган куллар тернәкләндерү курсларына килергә теләүчеләр бу юлы да күп булды. Курсларның географиясе тагы да киңәйде. 6 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк курсларда Санкт-Петербургтан һәм Түбән Тагилдан кадәр килеп тернәкләндерү узучылар бар. Алар өчен тернәкләндерү программасы шул кадәр киң кырлы итеп төзелгән, ишетмәүчеләр һәм начар ишетүчеләр ислам дине нигезләрендә үзләштерә, кул эшләренә дә өйрәнә, экскурсияларга да йөри, спорт ярышларында да катнаша, массаж сеанслары да ала, законнарга кертелгән үзгәрешләр белән таныштыру, көнкүрештә килеп чыккан мәсьәләләрне хәл итүдә булышу максатыннан юрист киңәшләре дә бирелә. Бер сүз белән әйткәндә, тернәкләндерү курсларыннан соң ишетмәүчеләргә һәм начар ишетүчеләргә яшәргә җиңелрәк, кызыклырак була. Үзләре кебек дуслары да арта. Бибрис тапкырында кергән җәйкенә дә берсенә перенасаны курс менә иң баштан наманчы басарга инсин барсында харабетра барсында Aqalqas buna uzun kitaplar var, bu kitaplarda bunda bibliotekada var, satılırdı magazinde. Şunlarına şunu qarab oqib, internetda qarab, bilasini qo'shgan deyman. Telefonga shundan qarab o'qibda, xarakterlarga, inchi namoz basarga, turalar o'qirda, o'rgandik, o'rgandik, yatdan. Boshqa og'ir bo'ldi. Bir taqirda bo'lmadi, taqirda bir kuni jadabunda deyildi. Hakikaten okuyasta, yazasta, aşıklar var. Tamam yoldan yazarda. Üçüncü, dördüncü gün öte. Ve ada somara başladık ya. Somara başladık. Sama bana rahmetli bütünüzde. Turar, dualar rahmetli. Çünkü namaz takar edilende. Beş takar, bana takarlar bu denemelerine. Beş takar. Orada iş kurup, işimizi orada. Hatta öyle, en az çakarında, vakıcıda, işin taşında. Digrabında, arabada, onunla kıyafetten, namaz kıyafetinde, yaptıkta, tırıp kıyafetten, oku başımızda. Kalanla bıraktılar, var kalkanı, ağa kalkar. Durmaz, uzak sesle biraz kavga verdi. Böyle Qotkasta, tırasa, bugün Qotkasta, tırasa, namaz okurga, dualar okurga atlara öğrendik. Eğer ben bir dağını atlağım eken, Yerim yatlanmagan, bir bak tırasa, ol balamin bilmemin, ben gövrek mi yalabalara gerek tırasa. Men vaqtda kalmadı böyle, suya yatlab öğrendim. Namalları, biz tapar okuyup balamin. Dağalarında atlara, hazır buldum. Layımlar kalıyıp, garapsa, dayabatta bu kıra öğreniyorum. Avulda iş köp bitinde için yapar. Nechik ilgirersin hazır namazlar okuyup? Namazın kızı iş işmeyeceğim. Ilgirersin mi? Öğrendim. Öğrendim. Bak kadar köp duyuyor. Erteğin namazını okuyanırsın. Öyle namazlar vakit var ya. Diyorlar, tegasını öğrenirsin. Öyle namazlar vakit alır ya. Öğrendim. Elfin yapar, aytaylı, nerse kadar tağın kildiğiniz yerden geldi. Bir stapında burada keldik diyecekken anda bunun için öğrencisi vakti mümkün az bulan mümkün az bulan. Anda harfler nişe orada ciddi harfler öğrendik yazarga. Adam koyana okuyup bitirirsin de yazarsı var da. Sonra kadar ki öğrenga, yavaştan öğrenga. İşo tamam böyle kerende. Sonra koyacak. Manda bu tip turnir şaşko nada turnir burada. Ada yanına Turun burada, mana kali sakma tu kalau usaha cerita macam turun dah, dewan macam dah. Itu bilang dah kis bilang, kais skandal sekolah pada tayap bilang dalam sekitar dah. Bes, dalam sekitar pada bes tak keren. Itu dah kis dah. Elfin yapar aşım iken sıra. Sen aşım az pun mendakar. Asıl benim. Masal. Bugün biraz takar masal kiriyorum hak. Araya bir tutmaz Ömer'e geldiğim mescidinden de Ömer'e gilendireyim de namazı vakitlerinde, uraza vakitlerinde kurdum, konuğum şöyle denge tarttı. İslam yönüne, üyde adamın internette, telefonda koyduğum
azır izrura bütün harflerinde çabında arabası öğrenasım kila başladı. Şu an dinle doğru ide de namazlarını Allah'a şükür öğrenemini Allah'a İslam kulkuarlar koyduğunu. Sizin maksat neydi? Nerseydi? Olga tabada devam ediyor. Bilemeden de Ukrayna Kırgızların dürüsttür namazga basırga dürüsttür Ukrayna öğrenenler dilim. Yardım meşidine program bir aybat şadı. Bundaki kaç konularımızın gitti. Bu da benim de neyde var bir şalı da var idi. Bundaki bir tasmimle başı konularımda kurtarılıp gitti. Dingede tortala. Bu da bütün şartlar var bir şey unutulup kaldı. Dostlardan gittik onumdan diyetirgen. Bunda bir rahmet. Aşağılarda bir gebet kaldıkta bir gebet. Bir başsız reisa da bir gebet. Onlar da dürüst aşıklar dürüst ispravlıkta. Bunda sportta, müziklerde, aşağılarda pek yaxşı. Bütün esnaf bir sürü rahmet satırlar bir başsız kaldıkları menadigen. Yardımda işitmevçiler hem naşar işituvchiler için сөйләшә торган куллар дип исемләнгән тернәкләндерү курслары барган чорда Россиядә сурда тәрҗемәче көне билгеләп үтелде. Сурда тәрҗемәче һөнәре бик игелекле һөнәр. Ул сөйләшә торган сәламәт кешеләр белән ишетмәүчеләр арасында арадашчы вазифасын үти. Сурда тәрҗемәче дәүләт оешмаларында, хастаханәләрдә, полициядә, салым органнарында һәм башка җәмәгать урыннарында ишетмәүчеләрнең мәнфәгатьләрен кайгырта. Ишетмәүчеләргә кул ишарәләре белән табибтан, полиция һәм салым хезмәтләреннән алган мәгълүматларны җиткерә. Ишетмәүчеләр ничек намаз укыйда, ничек дуга кыла? Коръәнне гомумән ничек укый алалар? Ишетмичәләр. Оқытучы әйткәнне ничек аңлый? Менә монда сурда тәрҗемәче ярдәмгә килә дә инде. Ярдәм фондындагы сөйләшә торган куллар курсларын сурда тәрҗемәчеләрдән башка күз алдына китерүдә кыен. Рәйса апа Сабирҗанова ярдәм фонды белән 2 дистә елга якын хезмәттәшлек итә. Ул курслар вакытында дәресләрдә, мәдәни һәм спорт чараларында оқытучы белән ишетмәүчеләр арасында күпер сала. Бүген без Рәйса ападан сурда тәрҗемәче буларак ишетмәүчеләр белән эшләгәндә нинди кызыклы һәм гыйбрәтле хәлләр белән очрашуы турында сораштык. Нинди организациягә барсак та кеше кызыксына инде, ничек булар? Орады ишектән керделәр, и тут кул белән сөйләшә башлады. Кайсылары сорыйлар, тут же телефон шалтырый минем, миңа бит без контактыбыз дип тора телефон. Алып сөйләшә дә башым шуларда. Пыш-пыш дип кеше читтә сөйләшкән үзе аңлыйм инде мин. Кайсыларны әйтәм, успокойся, юк, сезнең турында әйтмиләр, мин әйтәм. Миннән сорыйлар дип әйтәм. Biz аптырап киттек, сез бит сөйләшәсез, что ли? А моны белән ничек кул белән сөйләшәсез? Мин әйтәм, ул ишетми, мин әйтәм, сөйләшми. Ярат, кайсылары. Кызыксыналар, автобусларда бик күп сөйләшәбез, инде һаман сөйләшәбез бит. Кызыксыналар инде, молодец дип әйтәләр, инде кайсылары савап дип үзеңгә шул. Ул бит бик зур эш, аны бит берәү дә аңламый менә. Полный автобус берәү авыртып калды, бер. Поездда менә сөйлиме шул поездда. Метрода барабыз бер вакытны Каусария белән. Ярый Каусарияның дару булды. Бер мужик айтып төште, без Каусария белән утырганнан барганчы юлда сөйләшеп бардык кул белән. Шуннан соң теге мужик җыгла. Каусария сикереп торды да шуны булайтып үзенә чыкты. Bütün kişiler говорящие сөйләшеп нормально ишеткәндә берсе дә тормый. Каусария әйтә, давай быстро скорый чакырт, или берсен әйт дип. Шуннан соң бер апай медсестрама белмим кем булгандыр, бер даруны алып килде дә теге мужикны эпилепсия булып чыкты ул абый. Шуннан соң теге апайга рәхмәт әйтми, Каусариягә рәхмәт әйтә. Син молодец, син ничек курыкмадың. Нинди проблемаларны хәл итүдә катнашканың бар? Ой, biz yana bargaç menide şiraqlar bulğanı var. İş izleybiz, iş yok bizge, iş. Bik köp biz работнылар. Yaşlar, mektep bitirgenler, buna birisi de işe kira almayı. Buna kayı bitirgen kişiler bik köp, malaylar, studentlar. Birisi de urnaş almıyorlar. Bizden mında da jörde bittiğinde, hazır almasında mında abratına kiri şakırmakçı bulabız.
хотя бы переводка, переводчик болып болашырға бізге сөйлестік шулай айтып. Тегінде да ішкі орнаша алмайым де, мында да yok. Заводларға нехатве заявление yazып қалдырдық. Мен айтам, заводта да енді қысқашып біттім, айтам адвокат. Мен айтам, нәрсеге сіз отырасыз мұнда, шондай специалистларны алмайсыз. Алабыз дейді, алар бек көп дейді. Біз аларны қоя орнаштырып бітірге де білмейбіз дейді. Біздікі айталар директорлар дейді. Міне әйбәтінігін алыңыз, мұндайларына, который опыт работы бар дейді. Уже ішлей білгендеріне. Но оқып бітірген кіші ішлей білемін оларны дұрыс еткенде. Алар біз ішлей білмейлер. Аларны үйреттерге керек. Міне біз тігу фабрикасына мен өзім келдім ол жерде ішті. Мен бір нәрсе білмедім бит. А мені переводчик айтты, міне мен сені қол білен да үйретем. И сен мені пока швейні тіқті ішледі. 9 ай ішледім мен сонда. Тігуде де ішледім. Иске де мініп жүрдім. Қол білен да сөйлешірге. Переводчик айтты, сені үйретесің жоқ дейді. Міне білмеймін, Аллах тағала берейінді шулай айтып, нежнейді, қолың мягкий дейді сені шулай айтып. Кадерле тамашачыларыбыз, шулай итеп минем белән бәйле булган рубрикалар бүген ахырына якынлашты. Мин Фәни Җиһанша сезнең белән саубуллашам, ләкин безнең әле тапшыру бетмәде. Гадәттәгечә, аны имам сүзе рубрикасы дәвам итәчәк. Исән сау булыгыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөмин мусламан кардәшләребез, һәммәбезгә дә Аллаһ Субханаһу ва Тааляның рәхмәте ва баракаты була күрсә иде. Җәмәгать, Allah Haq Subhanahu Taala Qur'ani Karimda g'ajoyib oyat indira bizga. Ham biz o'zimiz jamoat o'qiymiz, o'zimiz tushunmaymiz tugilmasin shu oyatlarga. Nindi oyatlarga Allah Haq Subhanahu Taala biz ayta Bismillahirrahmanirrahim. İyyaka na'budu va iyyaka nasta'in dey. Сиңа гына гыйбадат кылабыз. Ham синнән гына сорыйбыз дип әйтә без түгелме? Өзебез җәмәгать шушы хакыйкатькә инанабызмы? Бит Раббыбызга гына гыйбадат кылып, итагатлы булып, аннан гына сорабыз тиешле түгелме? Һәм ул безгә бирүче түгелме соң җәмәгать? Без күп вакытта өметебезне изәбез. Ник соң Раббыбыз безгә насип итмәтләгәнебезне дип, җәмәгать гыйбадатыбызны тиешлечә башкарабызмы соң? Шушы мәсьәләләрне уйланыйк җәмәгать. Аллаһ Субханаһу Тааля безгә үзебезнең тәвәккәллегебезне, үзебезнең куркулыгыбызны һәм аңа омтылуыбызны арттырыйк. Шул сәбәпле Аллаһ Субханаһу Тааляның бәрәкәтенә дөньяда дөнья нигъмәтләре буларак, ахират сәгатендә ахират нигъмәтләре буларак ирешә күрик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.